Kristiine noortekeskuse 4. matk oli pisut teistsugune kui meie eelnevad. Nimelt oli see 2-osaline matk. Ühel päeval käisime matkamas jalgratastega ja teisel päeval käisime samas kandis matkamas jalgsi. Mõlemad rajad olid valdavalt samad, aga kuna jalgsi saab mõnedest kohtadest paremini läbi, siis pisut nad siiski erinevad. Mis oli ka erinev 2 matka puhul oli ilm. Teisipäevasel jalgrattamatkal oli ilm vihmane ja sombune, õnneks mitte väga külm, aga neljapäevasel jalgsi matkal oli ilm juba super soe ja palav. Ning meie matk siis viis meid kõigepealt Aegviitu, sealt Linajärve juurde, sealt Nikkerjärve juurde ja sealt edasi Nelijärvele, kust istume taas rongile, et sõita tagasi koju. So was it your first time to this region of Estonia? No, actually not. I've been there once before, but in winter, so it was a lot different. And this time it was more beautiful, I would say. I very liked it. So you prefer Aegviitu and Nelijärve in summer than in winter? Yeah, I would say so. Especially this year, because the winter wasn't very great. So we know you as a great bicycle hiker, but this time you participated in the foot hike, or how you call it. So which one you prefer and how they are different from each other? Well, of course I like more the cycling hikes because I enjoy it more, but I enjoy it more because you're simply faster with the bike. You can make a lot more distance with the bike, while you cannot experience as much of the nature with the bike, but still it's for me more important to make more distance and get far one day. So yeah. But you enjoy the hikes without the bicycle also? Yeah, of course. Right. I do, but I just prefer more the bike. Nii. Seega, sina saad vastavalt enda eelistustele samamoodi valida, kas lähed samasid matkaradu avastama rattaga, mis on väga võimalik, või jalgsi. Peagi postutame ka kaardi meie matkateekonnast, aga nüüd vaata videoklippe, mida nägime Nelijärvel, Aegviidus ja kogu oma teekonnal. Käe peal olid, mitte haiget ei teinud. Aga kui te näete need väiksed, pisikesed, peaaegu läbipaistvad punased on, siis neist hoidke kui tulest eemale, sest nad on nii valusasti. Kui tegelikult nad päriselt ei pissi, nad lasevad küll ainet, mille nimi on nagu kuusihape, aga see on kohutavalt valus. See ei tule veega, aga millegi maha ja see on